Ev podcast bi hevkariya Podcast Kurdî û Amet Radyo TV'ye hatiye amade kirin. Hûn dikarin ji ser hemû platformên podcastan malperên podcastkurdî.com û Amet Radyo TV'ye li podcastên me guhdar bikin. بله امنه ها گله کسان پرسان بکن امی بیشن که جیانا خو کیف خوشن آنها و کنزانن تواهی ترکی انکت کاته چکرن و دو انکت ده آمد بو یکمن خلق آمده گفت ام ده جیانا خو کیف خوش نینن امی جینا ها خلق خو پرسان امی بیشن که هون کیف خوشن یانا و هون چما کیف خوش نینن کاندار کرام منها باخون دست بکن مناس بکن نویت بخیر. ناوم یوسف. بله تجربه انکت به هستی از باورم دویژه آمد دویژه ام جیانا خو کیف خوش نینن ام شته به پرسنتیج جیانا خو کیف خوش یا نه نه تی انسان اولین نکاره به ام جیانا خو کیف خوشن کس کی خوش نینه ویده وریدا چما جو خوش کا خورا بجم بره مسد توربار وان کاربو بگرتا واتا گرزان بو انا ام نکارن ده هب توربار وان بگرن پریادا تشت بوها بوی عالم gücü قدیایه بله وی هاویه اون تخازن چه ببه؟ چه به حتی سیستم دگش نبه وی سیستم نچه و وی ذهنیت ترکو دگش نبه تشتک دگش نبه 1920 da cirki inkılap çekirine İro'yu da Viro'yu her zaman enflasyonu devlasyon çebiyor. Yani اون تخازن کو اف سیستم دگش ببه اون دویژن ببه آوای اوه کیف خوشی هم چه ببه Sistem değiş bezi Türkoğlu serbest sadece Türkoğlu servis sistemi be aynı değişen hiçbir şey olmaz. 5 sal eder bas be 5 sal güllük gülistanlık be car da sistemi var aynı be çünkü zihniyeti var aynı zihniyeti var da geçin abi. وقت زنی انکت کات چکرین و دو انکت ده آمد رضای کمین ده درکت انکت ده بیچه کو اون جیانا خو کیف خوش نیان نینن و آمد یا با پرانی گوتن کو ام کیف خوش نینن ولی ام کیف خوش نینن چما؟ جبر کو وی بوهای ام نکارم بزوجی لگوری ته دوی چی بکرین یعنی جبوی کو جوام کارم بزوجن دوی گره چی بکرین؟ یعنی علی کاری لازمه جبر پره تنها کاری کی دیگه یا نه؟ از شغلم لی قیمناکه کاری هنه کیش مرا بس کی یعنی ام دوازم زوجین لی هر تشپر بوهای و گلک جتش لازمه جبو زوجان بنی اما maalesef جبوی کو افتش بگو هر لگوری ته دوی چی بکرین؟ ولی ام جنزانم sonra bir şey çiğe ناوم سایمه پاشناوم دمره از زوجاندیمه 5 حب زاروکی منن 10 حب کرک 3 حب کشکی مهنه از جیانا خو ممنونم جمرا يعني جيان زوره زحمته زاروكي مهنه خيالي وهنه ايجنجي هنه بچويان مزلم 20 سال يا 21 كواي هم جاليه دبستان دا پر بسكريك زيده هنه جيان اوجدتي نوا مالباتي هم دهاليه جيان دا پر جيان زور بيه زحمت بيه بهابيه تشتي بيجن خوشي هنه تشتي اوجد بينن د تليفون دا تلفزيون دا اوامه دا ام بيجن دخوازن قايلن اوجد به حواله خوراد بينن دبستان در یکی مالبات daha durme و daha خوشنالی مادیت دا زارو بوارا دبینن اوجی و چات بینن جمعت خوازن اویاج و چات ناینی جید به پسکریک نوا مالبات دا دایکم دلم شوته از قایم از خیال گردخ یعنی کتابی که وان ان durme و خاجت تمام خیال ناینن جی هم تشکی هرش تشکی ناجی سه تشتات تشتکشی توی چه بینی چیز دارو که تکیف بکن اویاد و کیف دو شاهی کیفات جهان تراته اما وی چه تناینی جی اویاد تمام دو قهر و دو نگاتیف انرژی هم دی بالبات خو هم دی دوست حوال دور خو جبر به هاوی از جیان خو قن ممنونم و از دما وی زمان قطن رازیمه جبوی از کیف خوش ببم یعنی تشتی از خوازم گلک تش هر کس بخوازه خیال هر دایکیه خیال هر مالباتیه یعنی هیکی جی ارزانی هیکی جی daha کار آلانی daha زیده بانه هیکی daha جی جنی özellikle jin daha ki rahat bir şoğliye daha bıçak ki daha خوش باتا و ذکرن تپر د شغلی ته هندک دگری هم ساعات خو زیاده دی خبات اگر ایش ببینی جیسه ته زیاده شغلی ته ساعات خو زیاده شغلی ته زیاده گده خورا وقت تنامینه اما تو چاوی پری خود بی وش وجبه پری راج اوتنه
بوی که از اوام خوش باز پر خیلم دام من هوا بگده خورا وقت که خوش 22 سال از زوجیم مثلا از قایدم پر تشتید خوازم مروح که بگده خورا او هفته که تعطیل کی بکره گده مجی پر بیاد خوازم ام چما جارید نادرن تعطیل کی یعنی نابجم لو صوتیلا تشتا ان تشتی باسیت مثلا نیز آمده کری هیه ام بجن هزار گله مگده و هفته که بره هزار گله مثلا یاجم رو که ودا خصم بشانه yemek در و ام ویجی نکارم بکن تشتک مزن نخوازم یعنی یاجی به چا گدیم دست به دبستان کرم تام کاربات هر تشتی واد خواست تشتی هم ام بجن ماموسته و دبستان دخوازش و متام گش بگرتا مثلا قیزم belki kilometre نیو بردا در این دیگه دور میشه مکار باش کشکا خورا سرویس بگرتا یعنی هر نظام دو خیلی هر تشکی کی بکن بجن سویجا خواسته که تا قپرن چوا تایید کی واناجی عین حق منن اما جمله نظام پرت دیتن نظام امن لایقن نظام ام لایقه هفدو نابینن جبر و بوی از کیف خوش ببم آنجا زارو که کیف خوش ببن از کیف خوش ببم ولی که خوش نن بی باعثی چی بیه گیسیم زور بیه کامر چه که خوش بیه هری جبو مر کیف خوش به گره چی بکرین یا جبو کیف خوش مر کیف خوش به گرم راحت به گرم میلاد مر راحت به گرم مر به جی مر باش به ایشه به اخوری مر گرم باش به کابانه تنانه جبو وی امش که خود نخوش نه ناویم آزاد هر روز زامبی سه حیات می چه خواهی خوش به سون هونجی جیانا خواه کیف خوشن یا نه؟ نه خوش چما؟ هر روز زامبی سه می چه خواهی خوش ریوا سون یعنی جبو کن کیف خوش بن لگوری و دوی چی بگیرن؟ براوان زمانا بقدیسه ذاتن جمعه از اسناف نجغو زمان بقدیسه اجی راحت بم هر توش رو زیده برم کانو بگیرم انو کان مالش فریش هر طوری بله گهتر نهجان هاجی املبا پسیکولوگ شیار گل دیکنن و ول هف بیوین ما گهتری کر او شیار گل دیکن جیج مرا نرنه خواه درباره و مجاری دا بیجه که خلق آمده چما جیانا خواه کیف خوش نینه بله برز گل دیکن بخیراته سپاس دست بکن و ناس بکن سالا 2007 من زانینگاه دیجله باشا پسیکولوژی قدم ابقاسی 15 سالن ادوی قاددا خبات تمشینم دمکی وقت دلخواز از وقفا مافی مروان یا ترکیه خبتیم دمک دریجه جی هم کاری دولت خبتم هم سندیکای و هم جی وی کلینیکی رد خبتم بله خلق آمدید بجم کیف خوش نینن اون چی بجن براستی یعنی اولی کرونا کو هاتو کرن و انجام وی از پر اوک نبوم یعنی شاش نمام من ویتشتی دپا چما جبر کو جواکا آمده جبو پیشروجی هیویه پر زیدنه لی چند ساله بویاری کو دبن تشتی کو بسری گلی آمده دا سری گلی هرمی داتین براستی جی او هیویه وان هاتن شکاندن هیویه وان شکیان چوا؟ مثلا دگوتن امی پیشروجی دا زیدتر مافی خواه یه دموکراتیک بگرن لی او مافی وان دموکراتیک براستی جی دستی وان یه بری جی هاتن گرتن بوی آوائی جی او هیویه وان شکیان هم بیجن آلیه کو بیردوزی آوان هم به یکو رای خود دانی هم یکو رای خود ندانی اما دگوتن دبکو وانا آلیه دموکراتیک دا جبو پیشرو جامعه تشتی باش بکن او تشتانا ناتن هولی چه نبون دجیان وان دا راستی جی پیش نکتن هم جبو خواه هم جبو زاروک خواه هم جبو گل خواه او هیویه و براستی جی پر هاتن شکلاندن من گوداری کر براستی گل دماکو و بوان رپورتاج کریه لکولانا پرانی اره گوتنه اشته هیویه می آلی آبوری دا هاتن شکلاندن اشته دبارم خواه امن کارم بکن اما تنی نه او مسئله براستی تنی امن کارم بیجن تشتی کود دپان آلی آبوری دا او تشتانا تنی نه هاتن شکلاندن از دبرداد خازم تشتکی بینم زمان گله کسین کن بوان را متخواست از رپورتاج بکم جی دگوتن ام جوی پیشوچونه سیاسی امنا کیف خوشن امن کارن نیرینی خو آزاد بینن زمان گلک تشتا دگوتن لی دگوتن امنا خازم بیاج چاپمنی را بیجن
او گله کسان گفتن هیویا متنه کو تشتکی بگو هره یعنی دما کو بس ابوری دبو هر کس داخوی لدما کو بس سیاست دبو هنه که آرامی دبو گفتن ام نویرن ام دشگرتنه دترسن باور منجیل سربیا دبیشن اره tam ez بیاد بیجم دما کو مقداری کر پر انسانا ندخواستم ناوی خو بیجن مثلا هم ناو هم پاشنام ندگوتن تنی ناوی خو گوتنه مثلا چی کاری دیکن işte tişteku nasnama wan ve diyar bibe wan tiştana per nedgotin tabi praniji ev bu yere ku 5-6 sale Türkiye de kavmin rastiji de meji insana de rahi insana da tirsek mezin çekiriye em hamuji dizanin jbo peşeroji ku tirs de dile mirova da de meji mirova da çebe mirov nikane xu baş ifade bike dema ku tu xu baş ifade nekiji de xu nikari azad bibini u ku tu xu azad his neki u nebiniji tu heviyette ku jbo peşeroji te avahib ki namine dema ku jbo peşeroji te şta berhevneki te bername xuçeneki te planzasyon xuçeneki ve demet tu nikari jiyanek baş bimeşini jiyanek behevi bimeşini jiyanek azad bimeşini u tu ve deme rastiji işte bir latini dibejin stres راستیجی به دمی استرس تا گلکسی داره به و تنکاری به استرس را روبروجی ببینی تنکاری پرگالا جیانا خواه انجام پرگالا بدن خواه بیجی خواه پیش برد یه د انکتی دا هاتنه پرسکرینجی براستی سر وانا بود پرسی پر مهمن مرا لازمه وانا یک به یک خال بخال تبی لیکولین بکن چونکه د ناواوی دا هر تشتکی درد کمه و گوت یعنی انسان نخواستن یکو برا دماکو و لیکولین کرنه انا نخواستن یکو ناوی خو بیجن یعنی گوتی işte دماکو تشتی سیاسی هم بیجن aslında em dixwazim wan tiştana bêjin lê ji ber ku di çapemeniye de ew werin weşandin ew ê nasname me diyar bibe ev herîkê 5-6 sale li Tirkiyeyê dema ku însan ji bo pêşerojê ji bo bu yerê ku alî siyasî de tên gotin li dijî an em li hemberî vê hikûmetê tişta bêjin ewan însanana tên dadgehkirin pirê wan di girtîgehan de dane pirê wan tên binçavkirin pirê wan mehkemê wan hene filan û bêvan bi rastî însan naxwaze tişta bêje lê di malê xwe da li cem hev yani ne li kolana yê ku dema ku zanin kes wan gudarî nake yê ku dema xwe aram hîs dikin wê demê bi rehetî tiştan dibêjin aslında tabii pirê însana jî dibe em ê hesabê vê meselê li sandoqê ji wan bipirsin ev rastî jî dema fikrandinê paş vedixe pêş ve naxe yani bifikirin ku hûn ji bo zarokê xwe jiyanek azad nikarin ava bikin ji bo wê hûn nikarin têkoşîn bikin dema ku însan ji bo pêşeroja xwe têkoşîn neke bi ser nakeve dema ku bi ser nakeve jî stresa wî gelek zêde dibe işte de depresyon zêde dibe em bêjin wekî din nexweşiyê dêrûnî li wan peyda dibin tabii bi vî awayî jî nikarin xwe îfade bikin Divir de dixwazim tiştekî bipirsim ji ber karê we ev têkiliya bi mirovan re û nexweşînên ku ji ber vîya çêdibin bi piranî kesên ku tên bawe ji çi gilî bazinca dikin û nexweşînên çawa hûn teşhîsê çawa datînin Piranî xebatkarin xebatkarê di em bêjin karê dewletê de xebitîne û hinek ji wan ji kar hatine avêtin hinek evin civak belê hinekî li wan xwedî derketiye lê ji ber ku bê edelet bê heq û yani em bêjin bê lêkolîn bê pirsîn bê sûcekî wan tune ev an jê em bêjin tiştek peyda nebiye ku wana sûcdarin bi wî awayî ji kar hatine avêtin hinek ji wan in rastî yedin jî vana dîtine û ew jî ditirsin ku ew jî ji kar werin avêtin hinek jî ew in belê piranî yê ku tên nîşaneyê depresyonê bi wan re pirin mesela nikare em bê ji bo pêşeroja xwe tiştekî ava bike nikare ji bo xwe bifikire nikare xwe baş îfade bike nikare azad bifikire azad bijî evana jî rastî nîşaneyê depresyonê zêde dikin mesela pirê wan dibêjin em wek berê خەوک بە کالیتە نکارن بەردەوام بکەن بشەر ئەم هەرتن بخۆ دەحەسن ئەم بخۆ حەسیێنشوندا ئەم نکارن جار دڕازێن هەنێک جوان خوارن vê xwarinەوە kêm bûne hinekî wan naxwazin êdî herin wî karî bimeşînin hinek ji wan dibê berê me spor dikir em bêjin em êdî naxwazin wan tiştana bikin evana hemû nîşaneyê depresyonê ne piranî bi rastî li ser vê xalê tên yani zevka wan ji bo jiyanê nemaye saet xweş aynen wisa dibêjin yani vê tiştê ku berî me dixwast em çêkin an tiştekî me dikir me zevk ji wê digirt em êdî naxwazim wan tiştana bikin hinek jî piştî Covidê ev vê dema Covidê tedî gotin işte li malê xwe bimînin ji hev dûr kevin hevgirtina civakî rastî jî
مروف جوی دور کتن دما کو هفگرتنا جواکی تنه جی و دمه پشتگیری جی نامینه کو اوانا جهوله رابن انسان تنه نکاره بجی هر کم یک مروف کی دن لازمه یعنی انسان مروف کی جواکیه یعنی بیجن نوک لاوره یعنی تنه نکاره بجی دمک کاره بجی اما پشتیوی لازمه او حسابینا جواکی وره بجی کرن او احتیاج اوینا جواکی وره بجی کرن اما اوانا جی پر تاثیرک نباش تاثیرک نخیر لسر چیکر براستی یک و سری لمددن تیم پرانی شکایت وان اوانا نشانی واجی وانا همکارم سادش لگوری و جبوی کو افرش باش به جبوی کو مروتی سر جیانا خود کیف خوش ببند و چی بگیرن و کسی کی کل سر درونی کارت که راستی پشتگیریا جواکی پر مهمه گرک او تقص وره آواکرن جنوبه یادن مروف نرخی خواه چیه نرخی مروواهی چیه اوانا جبیر نکه و یک جبیر کرنه جی دیسا لدردور وان بجبن دیسا وان نرخا جنوبه آوا بکن یادن جیانک دموکراتیک وره آوا کرن جیانک امبیجن پولیتیک وره آوا کرن جیانک اخلاقی وره آوا کرن کدما وانا بین جنوبه بین آوا کرن و دمه مروف دیسا لخود وارد کنه و دیسا خواه کاره انشا بکن یعنی فکراندنا درونیه دا تشتکی خالقی واسه مهم هست که مروف تنه نجبو خواه جبو مالباتا کتی دایا جبو جواکا کتی دایا جبو ارنگاریا کل سر دجی جبو دما که تکوشین بمشینه خورتر دبه یعنی امبیجن ده تراومای دا تشتکی واسه هست که تو تکوشین بکی تو تقص بسر بکی تو تکوشین نکی تبروی آنت تو تشتکی نکی یعنی امبیجن هر جیه کی بدنگ بمینی تو خو وشیری و دمین نممکنه که تبصر کبی لازمه تکوشین بکی اف تکوشین یعنی وک او کی ننشته کاور باوجه چک بکار بین هن نه جبو جیانه جبو که تبصر لنگی خود دیسا بسکنی و جبو پشراج خود دیسا پلانسازی کی چکی لازمه که تکوشین بکی دم تکوشین دکه و دمه زیاده تر کاره بسر کبه ام کارو بیانش گلک سپاس باش بله گفتارن هجا مینا کوچی بهیست خالق آمده دبیجه ام جیانا خو کیف خوش نینن و سده منویجی و گفتاری کر به هویا کو کیف خوشی تم پارا و به حتی دمکدن به من انتخاشی دا دم باش. اف پودکست به هفکاریا پودکست کردی و آمد رادیو تیوی هاتی آماده کرن. هندی کارن جسر همو پلاتفورم پودکستان مالپرین podcastkurdi.com و آمد رادیو تیویه لپودکست ما گفتار بکن.